Mũrũĩri gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Ekuru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Lucy Wanja norĩtie siasa kurungamia siasa nini na gũtigĩra na bonthe bara bathirĩire kĩgerio gĩa KCPE nĩ bagwĩta na mbere na mathomo jao. Wanja ugĩte nĩ ngugi ya mũtongire wonthe kũgwata mbaru gĩthomo na bũkaumbĩka na njĩra ya gũtigĩra na nĩ bagwĩta na mbere na mathomo jao. Nongerete na kuga na babaingĩ bakuma kaunti-inĩ batiromba gwĩta cukuru nĩũndũ wa thĩna ya BC na ũndũ bũbũ nĩ batigĩrĩte kũthangĩkĩrwo na mpwe kenda bomba kwithirwa bagĩta na mbere na mathomo jao. Paul Kabithi na Tutoije. Uringana na Dr. Lucy Wanja nĩ atĩ ana baingĩ nteretse Tharaka bara barĩkire klasi kĩa binana mwankĩra thaino batithiĩte secondary nontu bwa kwagia BC. Ciana mingi muno irarĩkirie standard 8 mwaka ũyũ gũkũ Tharaka Nithi County. Te makuma Kamatungu peke yake, mamwe nĩ makuma cukuru ciengĩ na mationete school fees kana mona resources iria na items iria igwetwa nĩ cukuru cia high school mabota kũthiĩ cukuru. Araugĩte ana babakaremwa kũthi cukuru baingĩ bakarũra ncobiri na mantoni matarĩ gĩtũmi ĩkĩo tontu akũria ntongoria ira cingĩ kũthũngĩra Antonio Bona Karuge. Kwethira nĩ marĩkie standard 8 high school ĩkarema na ũkethagira bau nĩbo ciana ikũrĩra ũkethira iretu rĩu nĩ makwambĩrĩria kũigua marĩ na arĩ challenges na tũmwana tũtũ nini tũkambĩrĩria kũgwatwa nĩ stress nontu namo arome matiombaga stress wega ukethira twana tunini tukwambiria kunywa nchobi koguo ni tubatie gwiciria wega kata kaunti pula tugatethagia ciana cia muthemba onu. Ikagitani waku Wanja ũrĩte akariba kaunti ya Tharaka Nithi ũtigĩra bati kũringa kura mucibi ende bathure mtu kũringana na sera ciake. Tharaka Nithi tafadhali ende no mũtikathie kuthura na bula twathuranire 2013 na 2017 ya twathire kuthura kiama tukiuga gacuti nontu kani mwire ni muthie kuthura cuti mucioke mwambĩrĩrie kũrĩra rĩngĩ kwechonia kathanju ka mbere ni sasa nontu tikumenyaga lakini muntu echonetie gakaĩrĩ na akambĩrĩria kũrĩra acioke echonie rĩa kathatu bai muntu niwe gwarikia muno antu Tharaka Nithi ndeno gũtĩ cuti ndaugire niyo nĩ menda tuthure mix and match. Wanja arĩtio gwari cukuru ya Kamatungu boarding muthenya kwe mthi ragwirĩte pore ciake na ino nyuma ya ndomicire kũbea bururu ntugo ya Jumapili. Kuboya antu maria monthe megwĩta ũboro wa this disaster muno atongoria maria marĩ Tharaka Nithi County tafadhali mutikeukagie disaster ta ino mugakirĩrĩria ninkiboya muno ukegwa wana MP my dear friend Jinji Murugara no akwethirwo tegwite ndeto ino lakini ningi kuboya muno uke wonekana no tethathie nontu bara ndatethia ni banini nintethagia kuringana na woti uria ndi nau as a person mukeririkanaga ndungamite ndi independent candidate lakini nkuleta into baba worth over 70,000 shillings. Nkiripotera Uru TV kumanteretia Tharaka Bitu wa Paul Ogwa Kabithi.